drop bawunyathele ukiliza umjondo nje ubona nje imbovu la emnyama awuhawu adayisela ni toilet akalo ukule umjondo lo manje uthini kunelihlenga upha noma udlame phela kushuthi udlame lesi phela ungayidiliza kanjani into yomuntu engekho phakathi ngoba kunezinto zakhe angitholi ngisho ukhiye wendluke manje akho lutho bawuthathile ke bayadiliza njengoba ngikhuluma kumanje angange ngibe mina ukuthi ngidilize izinkathelo zami lezi ngathi ngaka Edgar zingafotwa lezi grey awufonela uvusi Siyakhuluma sithi manini. Siyakhuluma sithi manini madoda. Imali kodwa siwa kanti ngathi phakathi. Manini madoda. Uhleba kanti simthatha imali bafethu imali. Bathiwa ayiboyekelani lokhunifile lokhuzana impahla lapha Asinankinga nani lodwana, sinankinga. nangu uhlengwa lo eKennedy wagqoshwa lo hlengwa lemkhuba yakhe uzoqova lesiyalo awukho ukuthi udindise into yomuntu engekho Akaze kwenzeke lokho. akaze nikuze kwenzeke udizimisi yomuntu engekho akaze bathi bona bebazi indaba ye-toilet ngicela nime ningaqhubeki ningasashiyani asinandaba nasikhulumile naye yekani phansi anihlangene nina vese lanto nithathwa yilaba bazothenzani leyo Abadayisi nje bomphakathi. Kuba abantu balele inhliziyo yami bonke. Bese waqedula la bantu. Bese ubuzana sibakhulula. Lalo yashuta sihamba ke manje. Katheni lo kuqaba kumlomo uhambe edlula umkaveka katheni lo awubona indaba ehamba inhlanhla Uzodlala. dakiwe usavevezela uphethwe Ibhabhalazi uzolikhiphela la kuthini. Sekubizwa amaphoyisa. Abizelana amaphoyisa. Awabizwa amaphoyisa uzodiliza imizi yabantu. Bingekho imeeting azange izokube khona umuntu akekho ofikile umasipala ke bengekho zange umasipala afike sihambe sahlala zaze zabuya Bathe office Shell House abayazi le meeting ebishiwo uMr Hlengwa. bekakhuluma into engekho uhlengwa always Bafika kungekho umuntu, bafika badiliza umjondolo. Yonke into uyazenzela umasipala. Andazi ba why singakwazi ukusondela kuzo nathi khona ukuze sizokwazi sibe babe sisitebhisi sethu now ndavele ndaba out ngoba xa ndivele ndive kuthiwa phansi ngewathiwa ngelokuzana ngama organizations abahlali bayi-social movement basebenzisana noma ubani noma ungathi uphuma kiphi inhlangano niyasebenzisana sisebenzisana as social movement mesithi phansi like IFP DA ANC sithi phansi ngama political party yonke into efana lezi ngoba sifike sibakhuphule sibafake eParliament mase sibafake eParliament abawenza umsebenzi wethu phela ukuthi sesikhathele ukukhohliswa ama politician simukele nabahlali basesiyanda siyajabula ukubabona akho qembu balikhethayo akho qembu balizondayo but eyona nto banexhala layo inye into yokuba ipoliticians zibotsotsi and kufuna simanyene ke ngoku senze a louder voice ukwenza sure okokuba iservice delivery ziyeza ebantwini eyona nto sifuna ukubonakala ngayo ukuba nje umuntu ohluphekayo umuntu ohlala emjondolo umuntu ongafumani service delivery siyambeleka sihamba naye
akukho nenye political organization ekifike xa semijondolo sisitsha kuthini ngoba becampaign bufika uthi komnika isitulo uthi hlala comrade hayi comrade I'm not a capitalist adibhaxa phansi but now eyona nto uzoyifumana uzoba ngathi ndatshe emjondolo uzobe pha athi landela i-code of conduct comrade akuhanjwa ngalendlela uhamba ngayo whereby sisithi the voice of the people from the ground mazenyuke sikhwaze kakhulu sidibene ukwenzela bayeve amazwi aqhamuke ezantsi ukwenzela banabo bakwazi ukuthini ukuncancazela babone ba the socialist sezikhona okwangase siyanda ke mhlambe besingaphawula besifisa ukuthi kube khona okube ngangena impela ke kukhulunywe kucaciseke kahle lapho ukuthi njengoba sisemathini kusiphethe kabe ukuhlala njengeclub ukungazi ukuthi siyemva noma siyaphambili thina sifuna ukususwa emjondolo yethu siyiswe ezindlini asifuni ukususwa emjondolo yethu siyiswe emjondolo kahulumeni uma siyophikisana nomthetho asiyophikisana nomthetho ngenhloso ukuthi sifuna ukuhlala emjondolo noma sifuna imjondolo ingapheli naba amaphepha babhale into okungesiyo injobo sisizandile echaza ukuthi thina indlela esifuna ukuqedwe ngayo sonke siyafuna iphele imjondolo kodwa indlela esifuna uqedwe ngayo imjondolo ukuthi kuxoxwe nabantu abahlala emjondolo ukuthi bona bacabanga ukuthi kungenziwa njani umthetho uqala ubize imjondolo yethu ngama-slums mawukhuluma nge-slum ke into leyo okulula ukuthi ngoba islam kusho ukuthi fanele idestroywe icekelwe phansi kufakwe ugandaganda kufakwe igugula ngoba ama-slums kanti if imjondolo yethu bibizwa ngemizi kulula ukuthi ithuthukise ngoba imizi so okokuqala okurong ngalomthetho usebenzisa ulimi lobandlululo olasetshenziswa ngalezi izikhathi zakudala lisebenzise futhi ulimi lokuthunaza isithunzi somuntu ohlala emjondolo ibona benza ukuthi ngakhe ngamakhalibhodi bebengangiholela imali mina ngisebenzile nginaye iblue card ukuthi ngisebenza bazobuka imali bengiholela yona ukuthi bingakhipha yini indlu enhle efana naleyo angifuni ke bese kuthi umjondolo akho umjondolo mina umuzi wami nesite yami imile lapho mangiluza hayi phela ngiyazabalaza vele siyabuya nje ayihlangane iyadudula